Kardong pini ili tumang bong karbi akhai aphan karbi anglong aphan kacipaduk nai karbi akhai aphan isi ili tum akhai aphan man peng ke man pi lahai nok be tum lo pini ili tumang bong alang li tum hilo nili mena ili tum la nutin le school college along le guru pasong pini nili jongjong penseng lok nili fiatum kese klem bom atum akuru yong se pulo dam te alang li tum lo nili nun tum long pachini ji je kechensi lu tumang bong bibison inti kese president lo alang li alang li lo aparin 1985 and 1990 kese president laso pidolang puthot borsing rong phar general secretary nang tum chini lo non solang do time pulo plus inut press club talo lapen tok bang inut lapen aku dulang tumang bong karbi KSA lo chali nili kuru lo Robindro Rongpi ex president alang li lo Robindro Rongpi eglong bom lo aku lasong tak dulang il tu long nili kuru lo alang li istame ex general secretary lapen ex MLA difuele Hemsing tiso ke hai sar alang li lo lapen aku dulang nilikuru alang li samai KSA long kuson si karbi khai pan karbi hampang ban kuson si claim dam nai ma pun depan nangapari towa nangeja por abangku Daniel Teron alang li sam ex assistant general secretary lapen ke karbi long autonomous council deputy speaker deputy chairman sa keman kongpul lasi pini labangsu press meet nilitum nang ke hangpon nang ke phapon kaddo e bangke lahin lo je ke damtang ni thom ni plia brang karbia khai phan nongno ke ban karbi lo charlia song aputhak la po an kapim rem ki junu karbiang long apur kimo karbia khai apur kimo long la son awe pin la lali lasi la so bangku iltum pini alang litum sitame ning oilo nilide ke nili bang non pini kona ni political party long jerap dun alang litum bange la pusido bom non ta khe long ria phan alang tum kama thalok tu ke tok ke lang ka do we pusido me alang litum kama tha thirthi batum la ase alang litum se me do te ke sang te ke do la si la ba ke chok ke khai as a whole karbi students as a whole phan la song kapin rem song la ba ke nong nu ke jo la si so putha alang litum along wang olang thing se pa lain la si ke chengsi nili litum along inu pen inu thi pen tu marju nang than poji la penang tu mehin pen ta kopini kaju na indu blong te mu arju dun me la si ke chengsi nili non ke tamtang 90s 1985 to 91 KSA general secretary ake hai borsing long phardu alang li cheng pe ke chengsi nang than poni nilu ta chok bu ini KSA former general secretary lo 1985 ani kan chuti hala long KSA conference lo halo so KSA conference long ti nilphan general secretary at nang bak poni lo lapen president atu bangge alang decision ni ti phati bak poni lo si 1985 pe 1991 anili nikan throp KSA atu deng poni lo lapen 1986 pen ke SDC moment change philo la SDC movement ke pangtang pon ke nili kumelo ke nili hato hut ke SDC team long ke alang li nili long ke XMLA lo kita alang li assistant general secretary pen alang li Robindro Rongpi alang li ke api ke organizing secretary lo inga apian ke alang li president man lo inge nili banget general secretary aku Daniel Teron alang li bangta assistant general secretary division inti alang li ne da president sila la SDC movement ke langnam et pulu tang te KSA join si kangtang nitum la pu an ke pangtang lo pilthe nahokta publicity do lablo Assam government tum ta la pona pheri lo 1987 aninkan hala sohut EGP government dolo EGP government hula sohut home minister ke Brigu Kumar Pukor alang li nili tumhan invitation isinang pilo KSA SDC tumhan tingwa sinang la moment aputha hala so a meeting along
Nilita dolo, Bibsan Ki dolo, Robindo Rompi dolo, Jonto Rompi dolo, Elvin Teron dolo, Thorom Singh Teron dolo, Kato Nilitum, Kispur Jonata Bhobonolong, Tingwailo. Lasso Hood, Assam government to side of the SDC-led movement is democratic. Mass and democratic. Alang itum ta sisi karna ko. Like Kupia Polo, Ateke, KSA La Pan Kang Danglo, Nange Peria join si alang itum, La Soluti Tong. Kasi KSA ada kong hipik bino, hato hupenta. In 1995, aningam, 1st April arnike, ASDC, KSA, Lahai Tumpen, isi MOU dulu. MOU Citoklo, Central Government, State Government lapen, Movement Organization. Sita alang itu karbiara phanka cing honare le, laso ekor ki Citokoli. Laso ekor Citok thik la puhelo, SC KSA KNCA Movement tang piklo. Laso posi ke pheri se alang litum ki Citok. Lasi government mesti nang pheri lo. Lasi nang Citok lo. La pena ko nang litum nang PhD ta chini lo, UPDS penda MOS Citok lo, kenele tu benda Citok lo, Kupia Polo Citok le. Lagi karbi akhir phan ka jinso pokalimati. Jakong kiki pangtang, jakong theklong si Central Government tumta MOS, MU, lapen, MOS 2, la kiki Citok lo. Lasi KSA jakong lapon kang tang lo, litum karbi ang bongke, lahilo, movement kang tang nai lo. Lason si litum theklong lo. Lapen, non litum theklong lo, non ke api bangke KSA rupi bag do kong lo hai. Rupi bag do pustame KSA tum huk ke cheng benonata, isi kache song history do. History of struggle. KSA tum lapo an kache song lo, non litum laso ali long lo. Ati MOU hai penda penang power long lo. Lasi lahai ke jasime raja kong ke KSA pen sikil long lo. Credit bang KSA pen sipi nei. Lai SDC movement huta. SDC kali. KSA vi pusong di SDC tum ta arling theman mi MLA man bi man ta thang da man mi. Lasi laso KSA fansi non ilitum udang mana jai kathar. Laso KSA fansi kidnappers association pusing ningje. Laso lambang ni ning duk pilo. Akhirnya dak KSA ke claim si kicipadu menit. Lasi lason ka lang pede na ipotlo. KSA asong lakwan kantang lo lan kacesong asong lo. KSA kemana kidnappers association pupesi revolutionary organization. Revolutionary association pusi punai polo. Kasi song aja kong do kong lo ke. Lasi mili pudam ji ke la puhelo je jai kathar la kaningje bangke kidnappers association pu KSA funding je bangke nili nimduk lo lapen kaprek KSA tufan anta alang li pupui lo generalization si kuridel. Isi KSA fundot kali KSA pusi kiningje. Masih alang li kiningje puthak nili pinrem lo kondem lo lapen mo pita lason kiningje je dedi fan alang li fan atini lo. Ate KSA ke song angthun padupon bom lo. Non KSA pidu lo. Alang itum political affiliation mate kimatha bang kaprek do ta hai. Sita alang itum kati song angthun ke hu kecing bendan nonan ta do. KSA atano 64 lo. 64 ang bang ta KSA fan madu monita kidnappers tu bang bela. Aprang 1987 anika KSA fan inumuni pulo era KSA. Dan laso ki pu ajo ni alang li penang phonang lo la penona ta alang li chingthuru ne del. Lasi KSA fan ki pinre ma munit lapen KSA fan ki puto da munit boycott na ni pu munit ke mo pita chingthuru ne. Lasi nili lason si ningli po je politician atumke lamki ningje bang cerito nai. Restraint isi do nai. Ani hang lele nijere ta chokte ate ahom lam isi sarlam thedu kothat kota jai kothat bota pai lam ninge thek ser ninge pamika punrang te nong e dalong je wa ta loi ninge thek thek punrang te lage thami sedan lasi alani non kidnappers association pu ninge da rafi alangi o ne kininge la pusong lege ninge dam kali pujong he cepak leng sitame nongke paking ne lo ate ala hindi cinema non south Indian film cinema non hile ke ap bulodang te agulia aprang ka dun ko khangun chekiti tanong e khangun e madi la solam ke social media ta spread lab
ni ninje long le ni ninje la puson ji kali pujong he je pakai sina mai unil le guli ke khang nel cinema long si unchoti nasi nili jai ka fan tu ni lo alang li kese tu fan an rada fan la to lam ku thak dia johang nei lang ben Churu parlo itu panang Japon ling ex KSA General Secretary alang li hik pen KSA purkimu budak sanlo lasis kami lemang so budak lam se cetak lain lam pakai sibir dan sipi ko dia dia tu we pini dak aparim KSA General Secretary President dan assistant kedua pendangan itu mengenai all papers electronic dan print media kata itu antara itu mengenai curul milihin dan istame lapen ini lah so cengwai nangkok dan ni press conference di nangkok ni prangjong istame dak taklang bom dulu di KSA long puluh dan ni istame since 1983 kan loh direct ni from the central committee long siko pen member na ko dan ni lihat so dudun de blo sita ki pom lo dudun lo tajana la esilo aki last mangge gen secretary anman lo alang ni gen secretary apike ni li gen secretary man sinon isia team son ex man isia team son sin ni team da paklang nang ko lo non kaddo we volatile situation was sin ni feel lo so volatile situation lonte jasmet itu identify paklang nambang ke ili tumang bong se ke cipu seroy do meta than lo banang tung de chini lo constructive criticism ko bangke la bangke kanan sob lagi mun de do nei lalu hai sita la solong ban si nono bangke litung bangke nili jungjung appeal bang lalo ninta oilar lo ko isi bangke appeal bang lalo la so situation an bang de dimap so prang jai kathar ba APHL group pen KSA group informal lo formal lo long bak chupa jut ko mi pari bolo la so foresightedness do nanje polo as a leader as a party bolo dange tel la bang wan be desi nono bange ili tumang bo masi lahai ci daud sero ci pu sero ili tum KSA puchot gallo karbia society image masi juno dar son nili therapy banu itum kado we do anda therapy asolam mange lasi lahai cepat judul dia ya lama very easy moya pulo example ni isi cingwai no round table long cingwai dan cepat judul ko lama ke lalu si KSA ko pimana je song kado we an mang dak dulu ni repeat dul hai lasi piding we lah je non so por hud bange moya rong parson XDS lo dan ninje po lalu lama ke je kidnapper association ko ta alangli ki claim amunit hala tingki cetan ba ko pinia incident dolo mene ta hal so mene ninje ban KSA men sum lo ninje si alangli non man ta mene nili bange KSA po men sum se po bange ta alangli a songer lo ke claim amunit se la so incident bange polo la so incident po de pas alangli bange kidnapper association bugni je mena lage automatic lo KSA lo la simuni tumata la si la hai ke do go ya lam te puta kalong ba ili tum ke wang ya la man man nili e pillo pu stame ili tum ci pekeng sroi si ki mi tuji ban ili tum an so se kar bia kheng mo japon je ban kar biang long ban ki japon je ban ke do we nang tum media hoi pen nang tum ma phana request lo nang tum ma role bang an so se ke klem bon ye ban sen nili hin pen isia hu ba chwa khabon lo sin nili akding lam ni ye jalo ini incident lam ka lan sin ni chalo thank you choro parlo ex secretary hamsin so ka pan sinon kuthon de chinuri point division inti division inti do ex president alang li KSA alang li phan samai lam ti paklang phan chinuri
Shalom, press media Don according to Tumanda, Lili Francis Surya Kadong Panjang Ahlo Lili Prangjong Litu Makote Rong Kar Sangho Rong Pi Sangho dan Isu Sangho Nang Litu Mangno Karbilo Charlie Song Apur Kimolam Nang Paklan itu Asila Bangso Apur Kimo Aho Karbi Students Organization বা Karbi Students Association Uke students a community atuma phan sikecheng ko ke kiklem ponje phan borilo sida Karbi khai Karbi along ri ason tin alam sidame Karbi lo charlie asong jong si che song dunde Karbi lo charlie song jong si ningje dunde pulote chok une atheke 1959 aninkan pen hake cheng pen non am sitame Karbi lo charlie song atum ke claim pona bangke Karbi along ri Karbi khae phan ko son si pating thurun jima ko son si rai kom unjima labang so lam si ke matha pon lasi ilitu matha nangko sarlam thedo thekere aso boti amia puchini ne mane bangke ne thekere aso ho puchi pudai lo meme example ke nang tum chini dai ko jai katha ke matha lo je ne thek piklo thekere aso pulo dangte alang boti amia puchini nei kupusi apuma kupusi amima landa alang liye bange chini ne derlo nono bange litum theklong lo students organization KSA ke mapak a political party students organization kali la bange litum chini dak sigme hak ke cheng benda non anta mapak a students organization kali takne political organization kali KSA ke non alangli kapre alampen KSA tumpan arbok tai lo meme sita labangke KSA tum bang metang ane claim rapet claim on bom issue base political issue base lahai kichi ton pen adha ka tum bang adha KSA tum bang hala so long kicherap dun dokok tahai lo meme sita mapak a political party or organization along students wing ka KSA ke laga ilitum nanglitum media through lake rada tum han pachini nangko di ba pachini silme lalo labane thelam ilitung ke matha thunai bangela lo je Karbiang long apur kimo Karbiang long a district afan council sor nang charilo aho abatai tin council sor nang charita ilitung theklong lo non nang litum jaga according jirutum ke obekimi aprang council ke cari koson ma non koson ma laso comparison bang nang tum thek mane chini ne data hai sita non litum thek dam long lo je Karbiang long phan ason tin mo pen rong pi sang oi tum phanang thang lo je ason tin ilitum ke che hang tame ke che song kan si ilitum che hang nang kok lo che palong nang kok lo college along college government college along litum science section nai litum KSA tum chepadu dun lo ason kene night college nai lahai da chepadu dun lo claim pen success lo lancho takali 1983 84 an income je Kaziranga National Park extend po alam klang lo government pen announce lo halam so puthak tame KSA tum chedan tum duklo mane 34 square kilometer Karbiang long arlo
Karbi dominated area lo si Kaziranga National Park ke parloji pu alam do konglo la si halabang solong stame KSA tum claim du nang konglo la pen labang so kati song pen jok apike government atum mane halabang so decision bangai la tum chi review nang konglo la song si dum piglang border issue pu thak stame border issue da ha ki cheng pen si tame la block 1 block 2 alam KSA tung kai ta ning jedum la ben ke halabang so hu niliprang jonga nilituma la rong farsa pen nilituma leadership pen aprang jonga tum tamai mane labang so border lama putha khasi students union tum pen chingwai pen si labang so area bangke lake status quo nei 1951 aningkan koson ma boundary demarcation hala so teng si donai busi chekroi pensi hala bangso la so teng si chekroi si do bomro raja hala so ta kesi tum jok si claim dun te pulo tangte hala conflict bangke thepik je polo si ta claim dun nang koklo success la si press media courting diratum ilitum non lahai KSA fan komane nong no kijo komane kapin rem la bangke ni tumaho ni oi la pino ateke KSA ke non ke students organization chokalilo KSA ke non ke khe organization karbia khe organization KSA ke non ke karbiang long karbia rada tum fan ko son si protection ki pinai ma la bangso songlo mon ke la si ason tin ai su si tame KSA tung en nge tu nang koklo dia cho hang pen ilitum nang li kopi magamang nitum kopi magamang ilitum kaya pan kopi mag klem kang tu la bangso teng klem ponona lasi nang li dia cho hang paprang nang ko lasi la ansi nili pini la press media teng no la ansi nili lam ningje si Eliam te kang tore kardong Jurupa lo ke hai division ti ex president aku non nilitum long dolak ex KSA assistant general secretary general teram ex deputy speaker alang di pandami manti ke putna man so kadang alam ni ya lobe neli chi hekta ni ya ko KSA claim barim bang sorsa jai kathar KSA fan kidnappers association ko kan ye mate nili bentan ning oila bari ma KSA hisab hai Grele. Jonsi KSA tum kidnappers association to the GI Kathata once upon a time. Alang li Silong Lokacher li hut KSA claim lo alang li nije. Lote alang ta once upon a time ke kidnappers association a member ko. Sini ni kene ye kam. Ini alang alang ke history alang. KSA history ke katang cheng ba masih kacih song opportunity katang cheng. Roma step movement kunon pindeng sumpur aku thak kunon autonomous movement kunon la kaprek open border kadu alam ta nije lo. So the jai kathar life history bang ke opportunity history. Rocherly nang po, head nang po, BA nang pass nang po, sakuri claim nang po, dorma kithe claim nang po, officer claim long nang po. Kasi history masih cikom ti. Salang li bang ke alang li history bang ke opportunity history. Lapen KSA tum ke pertama history mai kacih song ini artinya tak kalau sikit tapi di sia bang ke KSA fan kasor sah ke Delhi ke SCA background kan maho 1986 kan hisab lo KSA claim bomb style ni tu SCA kan claim bomb tapi ke council lo SCA party kan Delhi fan deputy chairman dan apilo chairman dan apilo la peni arni anta claim bomb la sita Delhi political life lo peni arni anta nengdo be akan bolson sami ahok tem ahok lam frankly speaking to the KSA fan ni no anta sorsalong le pina 86 pen peni arni jai kathar ke alang IAS officer dan yang officer non tapi politics naik dia man masih tu berikan kata sialam punang lo he is a greenhorn in politics dan politics alain bang ke ini tu padu masih pateng tapi KSA akan ke sorsalong le pinla anak lang ni mang hujan mana pene political party dong bikin kok pene MP election high easy pune pene alang list criticize mai pun ke KSA fan BJP fan criticize no na tum ruling party ke
regional hian prote anban chikinan ko ya kon SC fan criticize non Congress fan criticize non KSA fan criticize wrong KSA dan elector ko beg mati last misfire alang hi dan misfire de last lahelo last alang li dia chuhang nang ko dia chuhang lo prote da pi ko aku dia chuhang he prote la ke alang li already 80 plus no ronda non patay non nikan pa politics claim la alang life amadi lagi jukok politically ka success diga kialang ni alang ni pala sili buang tu apa ma politics pang alang ni kian na ne bukan tak buang dong mati ni tum ta position long si dulu yes fan akan ni tum long ka kes lo ka prek tum long ka ni tum ni melo tum pe pini ada kami tum ka cuma thang kami alang ni chok se lapan apa kidnappers association board and illegal retreat along with the upon a time members of the kidnappers association ate along with long it over ke claim look along with dia chuang report kon along ano ठीक है non Europa lo itu tumlong putar tu pongkos teron jam secretary jam si ini akan te nirihin pen te bajut kono na te pini jasmet ini dah abarin KSA General Secretary Presiden Hemsing Piso ke hai pendang borse orang pa Robindra orang pi Vivisan orang pi Daniel Teron alang itu dia katar pen lapuson kaningje pon pun ke alang itu cepak langan lo alang cepak langan lo senili hinte itu si poin ke lahelo je mohet ki puoson je Assamese sarlam the manu more ko sorai more do thek ser ti pham thek the thek ser ti lam thek the pham pola lasi la sona bang lahen lo je Devokanto Borua Poinurmun itu je lang bangai ingut Indira Gandhi itu bonghut Kongres ari darlo je asu halasu movement asu do keceng long hulu alang ni tinggi lo emergency hut asu tu apa na India is for India India is for Indira oh joini alang pan Assam pen masih boycott lo all life alang Assam pe jawang lo delo lasi lason tak pini karbi students association doan pan alang li la bangso kaning je ke Devokanto history senang tan lagi nang tum langot pini ke papat kali Devokanto Burwa lasu kaning je jene asu pendang lok hala bangso Assam long susiu political organization penceng long literary body penceng sob boycott lo alang li mahang cepat langat sai masih wedelo banglong ledelo lasi alang li one of the Indira Gandhi lo alang li AICC da president lo apike petroleum general minister peneman lo tala bangso lam ninje penemas alang ahem penemas cebang lo de lo da Assam penemas lasi la alang li phan li pugang na hello ke salam the sidu sagole na khai ki pagole no koi ki lason nang nang lo non ninje kum da mane anghu bang le da ling se ga ninje alang li lasi inut ke thik ser kire ser mangpu non molang li tum pu sang nil tum da hela prabjin ben dia chang je nil tum kapre kapre asong kan political asong ke claim pan nil tum nong si bang nai ma chang nai pukal ita la KSA asong pan nang li prabjin ben ma chang o chok che de lo punang li punot non ma si lam si jut ko kali pulang te atumi ke lada mifi ke kai chengalu nang li mifi ta lo KSA organization tu hoju pinap kaprega dim long ta hoju mifikai konane murdabat pudi pustaring pene doji lasi lahai kaddo we suluk sodak kaddo we ave aprang nang li prabjin pena dia johango alam the 5 jut ko lasi pini labangso nilutum x KSA forum ben labangso press meet long nangache tong dun kaddo kabi herangke doan irpo jirpi doan pa nilutum ben pan si churu si labangso press meet ke pajet ko asi non bangai sa juni sina